mishing tak sapeng shang tale an na tho dan te hi thil mak danglam tak mai ania igat microbiota chunga hian bacteria tluk le ding on zat chuang omeka yai on haro pui tak thok tura omane taksaral ven na za sum sari hi gat atangalo chuwa kan iti sereng che tin mishing universe lai ril ber chu kan gat hiani ye le ina changa chocha she sel na ta na poimo lo som bol le itaksai na aman changkai theitura abuat sai na mun pui hotspot ania chu wangin she sel na mun pui ani tin kan ei zong hian hong tha emo chalo emo anei vekbok kan pum chung hi thil chi sang om khom na ecology shan nei ani ati thei tropical rainforest ang mai ro pui ani he ecosystem hi ain balance apoimo khop mai gut bacteria thale chalo kan sei thin ani na taka chuan na tho poimo em an nei awangin mumal taka anoma poimo bacteria thale chalo chom ma se aeng chi po ti bolo hi poimo ani an vai hian ani dan tur dik taka an than theina na en ko langai nang le ke emo ang bokin an mamo manga chom an ngai ani an lo punzel theinan le chu mun chu lua I ai o nan tho theinan an mamo ei tur dik tak manga chom an ngai ani engchungen mamo abul bera chuan dietary fiber an mamo ani chu prebiotic kan ti hinia heng prebiotic emo dietary fiber te hian ai o an na thok tur le ishi sel na ta na poimo microbes le bacteria tluk le ding on za zet chu an chom don ani prebiotics le probiotic hi hriat chen poimo prebiotic chuan bacteria de chu a choma probiotic kan ti thlai fermented vegetables kombucha yogurt le kefir ang chi te le probiotics shan pa bacteria culture nung dam doi anga kan ei chi hi ani bera I har san na sut kian nana probiotic ei mei chu thaberangem engwang ngei tak sa chunga omsa chu alo than zel theina na I chaw mai lo probiotics chuan tangkai na chu anei lo top ang katilawa ma se thil poi mo zok chu prebiotics le chu tiang dietary fibers te chu anni ma se chikhat chau hi tok lo di hriat a chul dietary fiber chi sang hian digestive tract mun sanga chanvo shan cheu an nei ani hei hi gut microbiome ani ti ishia rangaya ma se taksa hian microbiome engemaza da ika po microbiome inaya hei hi mun poimo masaberani apple e chuan igat chunga receptor ten hena thucha thon hala hei fiber on thling do ne vitamin C chu idong do ne dietary hydration omdona thil chi sang aron thlendona wangin loin buat seiro tin signal thon halani chu thu cha chu food metrics kan ti chu ni a chu wangin supplement kan epo hi kan taksamamo tura umzenei tur ani fiber supplement kan epo hi source pakhat mai hi toklo igat chunga bacteria chi sang anom na mun sang cheu te mamo turin fiber source chi sang ipek angai ni heti hian mi thlate sushi restaurant engai na bera ikala ichung te lei chen te nen do kan bula in thuveka cheitur po aron thleng zela du zong in nei cheu boka laina ama saber in mai thai ma se dish ma saber chui du zong ani kherlo thai pathumna emo palina emo lo tur chui nga kha chuti lai ni u naw pa emo ifarno emo chuan table malam zo ka chuan chu cho ma saber chu an nga khani chutiang che chuan fiber chi sang kan mamo chan chu na tho tur chanvo sang an nei wangani beta glucan cirelo te a kan seidon ani bacteria colony tin te chuan an cholo thleng tur chu an ngak cheu thin ti na ni a chu wangin chu har sana chu fiber chi khat emo chini emo chau manga ichen fel chuan do khan bulami somzinga pani chau I chom ti na ni a chu thil thaber ani lo atlang puin kan ele ina chuan chu dietary fibers chu chang atang kan mu thei ang chi te o chang kan mu thei te thei chang kan mu thei te thlai chang kan mu te le na sing duk lama chang ne deu ber tin khovel mun sang a hian chu tiang ei tur chu mi ten an ei tlem ti kan shevekang ei tam turin kan fuizel tur ni
chuti lai chuan achin fel dan tur dik tak in ko mu hi apoimo chu Zinobiotic kan siam chu chana ni bok fibers se shang atanga siam ani heta poimo ber pakhat chu beta glucan hi ani beta glucan hian fiber dang ang bokin na thoka blood sugar le insulin response control nan athle ani beta glucan hian inflammatory curve nei lovin immune system ati chak thle bok chu engwangin nge thil thatak ani achan chu tianga immune system activate chuan anna tho theina tura amamo nutrients te chu amang tangkai thle ani beta glucans na tho awang hian khovel mun shanga Zinobiotic mangtu te a product result thatak tak kan nei reng ani igat trisel na atana isen so hi itak sapum pui trisel na atana I investment ani tin statistics atang kan mu chu khovel mun shanga mishing te hian need in dietary fibers kan mamo 50% iatlem zo kan laluta chuti rolin heng fibers te hi ishisel na ta na poimo tak anisi Zinobiotic manghian chung harsana chu isukyang thei immune function tho thana tan le ishisel na tan ei venge yang che